no kure ye nyina ye tie sompa no pai se wafidie eda 106.5 FM sompa akra enhyira no waye mu fafafo eda 90.7 sompa nkransa wakatuapa enya de ebebo de biara da misabafo Stephen na pamfo ye mon good morning anopai sabre kro na 101.1 na no wahene champion DJ Kemmo takwa ene na afa adaje ne poso ebia na wutie 103.3 dia takra de dia 101.3 sompa doma 106.1 FM wonu ma wotachima nyina abro champion do akwa ahenkro ho no wo mo fa efiri ho original power ne din ho hia no ene apamfo no kempozo mo ye ma wo mo nyina good morning anopai ko wankrata no na moboso ensam hodo a ebokotodwem ebi kan echinchim nepa edi atwaguo ewo wiase nyina pakese no so ene enkomo ahodo a yedie ye mfikire ye office edwom ene baabia kwan abafa so betimi edi ne yie eno se ho ena ya asompatena se a wotwetwe ensam no eso ne duam ede topono so ma onso uhunu baabia obefade afiri abusua we no kabima menkabi enti ya nya pese yenko yeka bra ya tena pai so wo akwanya beba am wo aba ewuram wo ba nso a wo sima ba ako enti ya na wonsam no wa sese no wa bɔ no boa se de be ya wo betimi adi wo bere so afa ma kasa honte sompa anopai esanse sompa de sompapa ena esom adasa wo ba ma kasa ehonte ensem a egupa so no na wayi wodi afirim enam sa adwenkyere na ayese hwene na obi ade efata nanim nti no ena yebie sa akwanyan ede mawo se wabie ede atum information center ahodo wiase nyina apakase ne so a sompa 106.5 FM akra ni munguma no so obenya yen sompa FM live wono ma wa ma no nyina mo hwe yen firi ho ene ye YouTube de na ene talk no so ye wo so sompa 106.5 FM akra na dwumadie so na se wode hye bi di na woda utimede fa so ne ye kenkan de mawo na eba ne se ya na wode asama edapono so no nso eho de aka ho ede amame ya homa ye bebi atom no di kan je to hansa bra abo se no nso no aba pa ho sema na duonu enkoyi se mo mpa ho aduanan eye obre 0260 19 60 64 0260 19 60 64 ana 0260 19 60 65 anopai twenkonwa fire onua bi ka kire ne se sompa tena se ede nsempe ba eba ne sa no wa hye na afoforo nso anya bi triple man ni ejapi apam dada alaji abobare sompa obi ba se si ateka man na enya menko ne matena se de ya wada bia eduru ho a emema mienu na yede oba na hye yentem kwa ha na nam atwika sei abusuam mo kwa aba Alaji abubare yes madam se udini de aja ti ya aja ya mejo so mo ya se o ma me so de ya ammo ti ya aja ya aja okay so no ano no o ma ene ya wo ya one ya ada ya one ya eba mo won so de eja pia pam dada o kada de ha kwame ya one ya mo kwame de nzamfa kura ese yewim okay o de ene me so de Goligo's time no ai no kure Goligo's time njo mo hwe da hwe event bi no mo de true ese ese so mo ho de amo ho ye bebusa ho okay no kure eswa ya kwaba Bejoso. Ya frefre G-Tech fo abanakashi. O say na say mu G-Tech fo afa. Ya frefre G-Tech fo amano. Sompa no sompa no wo ka kire say atemu de esi o kina menye atinye o enti say sompa ebo ade bi so ha twere to ho se ne yewo professor na yewo doctor doctor ne ha mana doctor no ha Dr. Pleasant
me den Dr. Blessed me den a prophet. Dr. Prophet. Oh, okay. And no G-Tech in my home. What about one coming? Okay. Coming see. Oh, what was the prophet? You was a prophet and so our university. Hey, and yeah, me doctor, you and me Dr. Likey. Now, number for the number comes so. Ah, G-Tech. And Javana G-Tech for a corner before. And then also, and yes, and now we must see a very regularity. Anna. Just a regulation. Oh, my doctor for no, and a professor for no, emeritus for none by Bakuya, the professor emeritus engineer. Me person body. Me come on for Dr. Krasaka, Baku for no, what I to you. It's one more genetic way. Say, one of the school goes one could be. There be doctorate degree in the NDA. And they for school. Sir. Sesi I say honorary die no eno ye mfa nka yedin ho nti adwane okita professor emeritus doctor engineer ono ne die ono so onko school ye na woni me credentials was school me am kan 20 credit me depa kwa wanko school nti ni nyina se wonya se dano so ampa eye honorary ni bia eno no enye se o ene ye eye honor ye to no At the ya two din. Nti the trono. Nti no. A bit is say titles bit is say professor. Doctor. Yeah. Ene nkeka ho. Eno no de ye de enkrata. Ene. Okay. Nti obi ntimi spend so many years. Entua ho sika. Enkwagina. Ho pentenkwa. Nko baby na wo de ato. Law school ni ade yi. Nko bi da. Na ye nkole no obi timi eco school ni ye nkole no to the bar. It won't mean faster processes ni na mu na ekire ebe ye wiya. Orole ba ni apeti di blue ni bia. Oh, it will be to me first stress ni na mu na later nyame ye na do no wotimi nya title na da ne so a na wo no e bi adwumakuo bi a wo mo feel say wo humanitarian adwuma wo ye de boa enkrofo no ye pese ye bo waba so wo no nko school but ye si adwuma na wo ye no ye onan okay na ye de shawani onyam keke na ye de saa onyam hye no abata ho a eno no ye mfa nka ye din ho ye mfa nka ye din ho nti baby e de ma ho no ufiri ho a awie wo mo se eno bia ya omode ade ne ma ho ye mfa nto nkrata so saa na me pa kire bia ya agina ho de ma ho no program na ende a asa awie owie a black kuno am de ma ho na say citation fakosi dem na office ho nkwa na ye adwuma fakosi wo dem no man fa mfra ofi okay nti wo ma be hu ani ya dada wo ye doctor da no a che so ye de bo ma baso but ye mfa ento ye krata so say na baby a obeko bia no na say doctor Sumesi na debi eno ye nyene sa G-Tech for lawyer me kan ya say what ase adwa ye G-Tech what ye square na say eno no ye nyene sa okay eno nti na say na ye ya be say G-Tech for no am the letter abrel no enti say wo ye MP say wo ye minister say wo ye CEO say wo ye hwan na wo doctorate degree no ana say sa wo dibre no eye honorary G-Tech for be ba ho oh okay ne nti a me so me ka honorable for ne adwo ahwe say obi a wo de ehwe district director a oda wa yi ya no o de wana abo kan dem eno ne de mimi hu ni say eye ya ensemtwofo no ya na society ono abo ni din kra no bo ni wana abo won wan ka say adwo wana abo adwo asare no aka onso ya why ye director but udini ye den as your friend wana abo adwo asare onso ya why ye director assemblyman kra we need assemblyman we need wana abo yi kra mpo no wo mo egu parliament kra ye se wo mo free parliament wana abo no kra mo yusu wo mo ba parliament honorable house honorable member honorable nya adwuma enso na assemblyman kra se yanko yanfo na abo nkanedi ho awoma enti honorable member of parliament for Odododio okay honorable member of parliament for Nkransa asa unya fi wo se ekimwa
honorable ne da egusu da office wo. Okay, into say the office wa. Ye so ye honorable ye. Okọ ho ano ye honorable, okọ ho kosi wa ne mu ano ye honorable. Oba ha ye fe na Adwoa Asare. Wani ti na me Fred G30 for no. Say ya na won say to da yen tememufo no so yen so ye ka ho bi. Me say bia enye se eye boni si obi wodi dibre bi din bata obi enye boni obi gina assembly member na olusu kura still honorable no ye de ama no se obehye ne nso a ye adwuma mu bebre wo ho no mu a ye mo eyi nipa no ye frɛ no Adwoa Asare ya ye frɛ no Adwoa Asare enti bia honorable member ye kwa homa no so na ye ne honorable member of parliament for Esumesi constituency Adwoa Asare akodi nkomo onye mfomso obia but eto da ne ye feel say ononyamfo de ye mfa nka ho na entumi mmoa oha obi ani ho bat mu ebedi mu adegbo ntraso enu ntini ye wo bra broda sister mother sister Obapa madam de bra papa ai ba ku ni e friend ofata bra ofata adegbo ntraso nti sister na nama na onim say anka normally ubo obi abrofu din kra yemfa eyi bia anka so Teresa say bia Jeremiah and Mr. Jeremiah no yenye ne say ade say wo kan ba akono Simpson Mr. Simpson Mr. APAM me de end the Mr. kan ho enye obrempong de yemfa Mr. Mr. eno mempe okay mempe Debbie SOMPA obrempong na mu ye title de da Miss Asare Miss Asare Ana Teresa Miss Teresa Ana say Emmanuel okay Tibia Brahima no ma fa so the brain man fa man assemble ba BITMISE eno no e say ni man first name it's BITMISE dini ye me de pa BITMISE ye nkasa Mr. BITMISE Debbie esa wa saka po mana wa ndwemu abrofudin no nka ye mfa Mr. and Mrs. Debbie this a fie din no ajani mnentia yoka ni ayen ya fa no wa hade ya brofudin no eye wo say names ene amoma ye ntwe yese na fi wo mo no mo nso fa ntwan ope we yara so no ka se mo se siatika no alaji siatika ene alaji abobare no nti se ye twiyese na fi sem no mo fa ntwim na afoforo nso fa wo ma dwene mra na eso aye hot won nyam from maya enkran bro no be fa na maya hot oh okay bro no won kran won kran ya maya hot won kran san so bi o za nti na say SOMPA no why hot no cray hot cake ye twiyese na ye de Pepsodent charcoal ana Pepsodent herbal toothpaste no ene ye di twiyese enum kankan die enye anope unse etoda anopa no kra wo sori sa na ewo eyi bi ye de nam morning breath morning breath because non kwa etime kum tontom throughout the night no when ni nkomo bi wan kasa wo bi ho enti no wo sori anopa ne sa na the first thing wo bompa area esasa wo ye no eni se obetwitwu se ansa no akokasa wo bi ho enti Pepsodent charcoal ni bi ana se herbal no opa tomienu no enwumre ukoda no we use herbal no okay na aboa bo sinenu because ukoda won kasa enti mo na wo eba be nante na adili with wo na o sorry anopa na wo de charcoal no akle na we pia bo it wenu kam Dr. Esquire Adwoa me so one way ya certificate no feel the beer be many feel the beer be many this is we akra sama na madam say wa kira de yes no ubo rubber beer tonton sa na ema nyina ubenya bi 25 years ni a kire se Pepsodent for baaye obi anya wo mo ho asembone enkanda enti kope bi neto ya ma free dentist say bia wo how bi wo se no ho a ubetimi afre na ye nte wo credit bia na dentist ne number ne ye 0800 161 000 0800 161 000 but
se wo pe Pepsodent ni bi na waton a ana wato a number now be friend 0800 2030 0800 2000 now the 30 as also Pepsodent say every smile matters. We are no pensuo bi agu minimum na wona wo se no na nsuo no so ayede air clear ye minimum no ye kasa natural mineral water ye de afamfidie mu eboa rejuvenate woni padua no wo se da bia apomdie adwuma efo no kra kase ensesa woni padua no o ma ne lack nsuo enti da bia ese wotimi no nsuo de opa nom ankrema enya de water is life enya de edi nsuso asoboni bia bebre oni padua no enti wo nom so anu apekasa ne bi na wanom Kasaloma Ventures fo a wo mo Taifa Back Hospital nechi ho wo mo na akofa ede aba ye de afa mfidie mu ye wo sachet de ye wo bottle mu de na afa nso ye wo akese no a ye de zisi office no eno nso ubetimi enya me dispenser gallons no eno ho asem na make enti mu a moton wo traffic mu no mompe kasa ne bi na wonton because esi a woson ne ebisa say mpatwe nsuo ben esi a ye nkasa pure water no ye you there be mame kasa wosi we bi ni ho no wokọ esa no a ehadwene enti monkope bi na monton 0206469430 0206469430 na one wo mu edi enkomo uwie a na wapaduane bi edi na unipadua no nso etimi enya hoden na wodi no ayefu aduane ayedi no yedi ewo Hajia special local foods Hajia de ya kana sema aka na wonso wodi ho adanse bia wo abribia ye ka wote Hajia ho nkomo wo so mpaso won try bi da wo ya hu na tasty papa wo tachirema ebe filie no Hajia special enti nuane no free fufuo so ekopim banku eni nkuruma tilapia so na opetu za fi wache jollof bibia empenifo ne himfu nuane apaprensa ne de kekenka ho ne to ne ade okwa Hajia befu bi kama de amawo wo hwehwe na chira kwan a owo hacho atomic kwan no so wo de wudu transition funeral home honum transition se wo free dome ene eko Medina side Hajia wo nsa benkum so okay se wo free Medina so ena wani chiremu ewo dome a Hajia ewo nsa nifa so transition opposite na odi wani chire DVL kwan na no hono mu a wo nse Hajia wabo nesese kama ewo hono mu frɛ no ewo 0594 797215 0594 797215 and 0246359921. Ajay, adia ba ko ye me ya pan sese ne oba pa adwo asare. Yeah. Abomodian ka Hajia ho asem. Awete o appetite. Awete me appetite pan na bewie na ye nko Hajia asemani mato. Adan ase. Enu mo nso ntokwa o. Dabi. Na ese malaria ka ho. Enokre. Obehia time. Time herbal mixture. Okay, Tafri Jedru. Dr. Tafri Jedru no. Twerɛ ne se muni aduaba no na momfa hahan no ensa yade nti aduaba no yakodi wo Hajia ho na mmom hahan no ade sa yare ne de e wo Dr. Tafri ja ho ampa Dr. Tafri ja bema wono na wono Nyankopɔn de sa nimde ne de ama no de time herbal mixture se wonu mu ato na wontimi ni aduaba no de a ya na hadwene pa eno nti bomode na kopa bito bia na wapose yo ya wohia time herbal mixture eno na betimi aduaba pa afi ne wa kyerɛ ne se obi ho a wodwonso a wote ya wo kyerɛ obi ho a Johnson wotimi se bia kam emaaye nanso se be ye beba no eno ne asem no se betimi adwonso ye free flow pa dia this a time HH mixture okay and then the capsules ye dro ntafo ye akabom center mpe homa no nanom na emanom memanom okay bonus bi wa kireja amanfo nheda ani nko so yeah bi o wa na wa ye Mr 1 minute man ba no nso wa wada ho a ase nanka ya boka kira to so ya no ye frɛ no ya nanka owie ono da ho a no abusa se wawie obi a ye nyina ye etu kwan na wo busa me se waduru nche se no wada wo hwehwe wonte hwe wono sa no obehia time HH mixture ne capsules ne bi eno bi won so na nkomi agina himfie ho aboso time HH mixture ene capsule bi wa eja uhunu a watwi makeup nyina ko wiase ba ye bi amanfo bon straight Brazilian hair no ni nyina bi gu ni tiri so wa hyehye ne ne akine ne nsamba wure ni nyina bi to himfie ho nye yes ana ka se shine your face shine your calendar mo
calendar no so nya enye eno nti so betimi ahyan calendar no so a na ye time HH mixture ene ne capsules no eno ne papa betimi aboa Dr. Tafri just said wato apeti be bia obenya bia to pharmacy ne herbal shops nyina mu wo a won so pe dodo atu aton na wo pe nkyire mu ne anu afra 0244 417669 0244 417669 na onimpani abo eho enkomo na ensem America nyina Dr. Tafri Jedro ya wode me ka ho asem kama yi ni nyina mu no wo mo de abeta ya chi nyame ya adom eda chena saa bre ni ya wakana hujja kasie no ba bia edwa kase no ayato wall afa on 3-story building no na ye gina mu mfimfini ni anu mu di nkomo okay sanse ye de SOMPA 106.5 FM Accra e de kwa kosi dwemu ho se da bia ya na me kan asem se wutie radio na wa nya mfaso amfiri so a wo radio ne kura mpo no dum ne fa shampase sanse radio wati sika de akoto no wa nya so mfaso ampa nanso se obetie radio na wa nya so mfaso a emu aketu ya papa no e da SOMPA sanse radio na ye wo na ama radio ne ye radio enu nti se wo ma radio no unya feeling no ewom ni bie nti ye de bre wo mo na mesrew ye bei ye dwumadi a ye di no ofia ha nyina na ye ni nyina etwawo na afi won so won kan to so no waka no wo ho de wiase amansan nyina so ehu ato nka na bibia atumi aye fine na ni nyina no aye ka ni nyina ne se yes toothpaste and the brush no wo mo na aso yasene ema ye de dwumadi no e de bre wo kama pa ena no achi no enye wo mo nko a time herbal mixture me boss we wo mo so ka ho bie bell beverages eba ne bell cola bell ice ene bibia ya tro ho bell bia ba ko bi o besan de ba potelo oh e she yie pa potelo no e ja ya try sisi eno na gumi fridge no oh okay potelo no e ya correct okay e ya try potelo ngora na ni je ho pa eno so ye pa squeeze ni tamarinda no ni bell ayi bell aquavisuo eno so am ni nyina bi ba ho e de abeta ye kire bibia atumi aye fine afi Twisco energy food drink ye twa ne ye che na se ho na se nyame adom won so peso ye bodwa nkakra wo de wo kakra kita wo tro ne kita wo no fabra ho na betu no wo ni awo ye ne nsa no na fako di udwuma na bibia anya fine multiple questions so say wono so ka ho no bi pa eno ne ba na say obi a o doors no windows installation no UPVC ni aluminium ni nyina no won be ne kama e de ama 21st clinic the clinic of our time 21st clinic the sciatica commandant mene wo ka say nyame ya adom a eda chena 21st clinic e ba be ye free screening e de ama yen okay eno achi no nyame ya adom a fibia de a wo mo ye e de ma akunafo no titiri pa na ma no ena nkwada so a wo ma ye wisia eni nyanka ya wo mu ni wo mo se no afiri mu kɔ no wo mu nya mfinhye du nwotwe no nyame ya adom a memene da enti wo be ye free screening no ewo kanesi e chena de ma yen wi a wo mu nwie ne memene da no a no 21st clinic branch bia wonim no ya abowura ho say category ya mekan wo hye mu bi dia e ya abowura ho na ye nhwe wo free from consultation lab diagnostics and afi medication ye de be ma highly efficacious medication no a ye de ma wo no ni nyina ye de be ma free wo hia massage no so be ya ma free ye wi a odi eduro no di aduane ne bedie ebenom eno nti ni ama ho aduane ye di na bibia nso atimi aye fine nyame ya do ma memenda anopa no nso edikosi awia no mielu ye branch ni nyina mu no eye abowura ho ye numbers ni 0540311311 0540311311 na meka Twisco energy food drink ho asem eye promasido ofo ena de aba na wo se sempanifo no gi Twisco no a ya yemfa yam vita nso mankoda no wo ma nya bosom nsia ede kro no a wo aso aduane die no yemfa no ntete won san se eno no nutrivi ewom ya ye de 16 essential vitamins and minerals ede ahyemu a zinc iron calcium ni nyina bi ewomu eno nti wo ba no se wo ma na aduane afi na de aduane hye na se a ya no ama no yam vita na etimi aboa ne pa ena family yenko ne ntem so na ye the daily guide the bokrata no na share ase wo share big story eda enim hanum say ya o say ex Buffer Stock CEO wife charged over 78 million Ghana cedis theft enti Owura Abdul Hanan Wahab wono na nfonyini da officially ne ya charge wo mo wonne ne yere no ene enipa miensa bi a eka ho attorney general ban lawyer panyini wa file ehun nkrata ewo court ewo enkan ama anope wo mo ebo ho amane na asie he ya no wode abase Supreme Court enra wo mo eko asetena no kane panyini pa no woda National Signals Bureau kwabena edubu ahen wo file application bi se be yanka Justice Eugene Nyantenyedu ya wono so company fo a wo mte na asem no so nka wono no wo munyi ni mfiri asem no so because also opanyini no se be won ka no kore
and I heard the post and near maybe a why ye and a track record that one here na esisie bia ko ba ne ruling ni mu etinke be ya wo munyi ono no ensin chain and so wo the application e ko court no about agu enti papa no de kwan bia so wo betena asem no so bi e won asem e wa ha akosua de cartoon bia beto ha I said de odi tu ate na obi so na apa e no sa no wachi wo akosua de cartoon bia besia na cartoon ne de aje se etiefu ankasa akopɛ daily guide ni bi na wo mo hwɛ because me ntimi describe cartoon no akosua de maame bi agina benkum na wantworo bibia wa ase watworo bibi wa ase ɛna wɔde akodaa wotua nufo ano etua nufo na no ɛwɔ onsa benkum so na wo hwɛ sɛ de ade no ayɛ no a wotimu sɛ so oba wo makoda no fo no unse du ho no manufo no hyehye kama se de be yakoda betimi anya nsu nti se we no bibia aye kama ena ne feeding bottle ne niema ehia koda bia aduane die ebo maame nachi ena o matro ebiti yie ena esoro honom no kese ne yatro main interest and support ena enchen ha no nsani fa no so no akoda no oduanofo na no na Ghana Black Stars ena enchen ha no mu sei no yewo women soccer local clubs yewo local leagues ene ho no nkoda no omugu otum se koshoko achiwo mo eduane kura wo munya bi no obi ebi so de na no fo asese feeding bottles aka ho so ni gu fom no enti esa adwoa ode akosi akoko to no papa na me hu no wo ho no ose hwan wo yaso obi ama me ye eti ne tintini ne tiesie mnyani se Ghana football no abana ma attention na akofa akon na wo maka no wo sofa se boxing no se de ben yo se local league so wo make kan hem wo kra de che se ye nka ho kra na bibia ye Black Stars enti ase bias bia ya bam ho asem na no pay daily guide de aba na ukọ katafa etoso ennan no a kanyi penyiri pa no odan kitahudia no makoko bodoro afifi bu afokopie mu wa APAM festival ase na wota kwansuayem na oho no odi akwakoto dwase ya mamre ne ya mane no esese ye kura mu dendenden sanse eno na kire bebia ye free na kire nipa ban a ye intimi ntontwene dan tichuru ene ya fahye ahodo no eno so ho asem wa ha EPA for Environmental Protection Agency wo mse esi ade yentimi import yentimi nkokra chamfan machines ne ema o man ni mu biem ne ton a yabra ne yusu a yabra obrempo fabrication and no be chire mu se wo mo a enwene wa ha no wo mo a ehye dan o mo modu wa ha no eno nso saa desi aye de so atos wo mo se e de adwuma bre wo manfo de ena ye obi nso adwuma eno no no ho eden importation o de kwa afuo mu a etimi so anema importation e ye obi adwuma eja ose you know can I say wo masesa ne use chamfa machine no adwuma etimi yo uyi ne hwene ne tinu a ebetimi apon aburu ebetimi ayam aburu ama ayeye eno akro na wodi agro kra prawe obetimi de wonderful chamfa no na ne bucket na eboto no nso no niam ebetimi afa no since na say mom so mo de koma akuafo no mo de aye adwuma prawe ne de me ya we na ni tino engine na edem no adwuma etimi san ye ka ho no adwa ntina wo mo de si nsuo no mu a yam nsuo no mu a kofom tino mo yam esi nsuo no so wo mo di nsuo no mu akasa ti yam nsuo no mu a wo se si so na chamfa nsuo etimi fa ba bia osisu sakodo no asa kwanto no osisu okay eni empacho EPA force say no wo mo abrasa na ema ni nyina for the meantime because sensuo no sensase e mo asem e wa ha no de ba ko to sisi ya chamfa no okay sisi de no ayi no we no o matutu ho pass nti ka beka se na ade na etua we purposely for galamsey enti omo de bibi foforo aka ho na yi ni na wani mu ho no enti multi purpose itimi ye bibia bi ana we no
say chamfine itself na Chinese word. Aye. Chinese word. Okay. Enti ehho asem. Eno o chere sen. You what you say? Enko eni. Etumi ade na. Enra mrasebedwamu achiamehene Ura Alban Sumana Kingsford Bagwe ni bufu ye pa. Wose ahyase ne de na ase Ghana 40 ase kakabayisi ade Ghana 4 ni abotre. Kura. Wo mu ni abotre o. Enti se wo ye honorable member asem na ne ye ka na bi ni o. Honorable member de eye san na ese se wo kɔ adwuma a wo nkɔ. Ayo. Wo so a wonsere kwan. School kura no. School letter for permission. I'm writing this letter to inform you that yes. I'm not sure. And the obituary said, I'm going to the hospital for doctor to sneak me a needle. Yes. And not just enti won so a won misa kwan na ye besi nkonwa na parliament atena se a yes ye honorable member of eyi wama osisa absenteeism no die no kra nyame anim won so and na we ni last warning won ka biem esan si a obeteki action ehun asem enso anope wa ha medi we sorry so e wo daily guide mu daddy lumba ni nua ba enasi na fosu wose wono won pene ne empene china wose wonye ready se wo bekata ni nua be ma na chi December 6 na wo modi aba no enti wono wonye ready obeye video bi posti wo social media ma trend pa enye easy wose obi ani ho a wo pe controversy wo pe manso twen na emomu no se de be ya somdue ebetimi aba abusuane mienu entem no wo mo nhwe na de sese wo mo de to no wo mo fanto na afa ba ko entimi nkohye date emfa mre wo mo se wo mo no follow sa date no enti ehun asem eno nso e wa ha no se aja aya fa Bible no mame wa okay na bi Psalm 18 verse number 6 enyomo ngoma no enyomo no du ngotwe enyimu nsia no bi etu o mame na wo kan asem bi wo ho a Ghana fo nyina no ye adehia se betimi asua bi de afiri mu okay na chronicle mu na megyina sesi na apam se wa hunu ne enti a se bola timi busua na wo mo ebefa na mefa ye no wana wonya hunu etimi busu sa asa obia obi abando enka to munya sika kra mfanto fuel okay enti anti na ebi kura ofra se wo de man wo ho next day no next day ni e ba na no fu ye ba yi ye ze chale ye che esa fu ne wo ne ya asa si ye kofa no ha next week ye ba na ya ka no so abom enti asam no ne kase mu nyina no wo mo a ye from say Environmental Service Providers Association wo mo se aban de wenka aban fa sika no mra yes bola for no okay we anya ayifo no wo mo aban afa wo mo se wo mo ye adwuma ne de ma aban no ni wo mo ye no ye ntua enti bola wo mo fa bola ni wo mo ye de ma aban no ni wo mo ye de bo aban no na wo sa aban ni tua wo mo ka no be si na aban fa nkoi o heme to say be a me waste management company na me dey say assembly no anasa ban me dey adwuma de ama ban no me ama to me fuel e de aye ne ame ye nyina akọ obi a fi akọ wo mo ye ne sa okay zoom la contract zoom la contract wu ye aban still we so far any management ni bi adwuma enti wo mo ye adwuma ne de bi di ma ban wie ye no kakra esa ban de ma hom no manya bi kura de atu o staff ka enya bi de ato fuel de agu o Prague ya mu abobo ya ibi mu ni o mo cars ibi mu no sika na ma enti sa de a woni o munya car no mu ntu enu nti na se o behwe ufiri market go ba refuse collectors threaten shutdown daily graphics for the about okay no demand payment by November 7th hey safi wo hasa am for entry ni o mo one for the Canada hai one ni am for entry executive director ni for na so mo yesterday press conference one moment time kasa from dabi anything as we ben kwoto amana o ben nsu ana hu se kwoto na amana wa we ben no ayeti ye na hu se ye se wo mo bre enti ho nsam wa ha enra oremia for kwabena minta akando ade beto amonten se
light wave for wamo ana obika wamo sabotage national health insurance no wamo si yankasa pani atwatro na we do na boboa na me see e ya nkomo no ya na wamo ni factor na because said ye nipa no be sifa ha nani ama nani abre akasa no ase no kura na yenka say bia bibio because they see an ye ni hobby contract na one more sign no ni ni ho enti dia wa agreement no mo say honorable na e ka no kura say light wave for no na e ka no kura ye nim but ya mo ma ne mamu na ho because me say ebi recently me call hospital me call ye no me wo health insurance me call ye say ye hu say an wo ma connect system ne say aban hospital na okonko ade a digital emfa ho ne baby awo say adwuma they will only check your last visit to the hospital ye bo odin ne ye hu din wo system no wo baby foforo na awo ko ya check ya ye say ye hu medin enti e no me wo health insurance but na say me metuaka eja nansa ne say me crowd na say metua for consultation of course abra okura insurance yes system no asate down na enya no na big push asan ba be wo no ama o push no big push dey no ya kwan sa mama case no dey no ye different say no ye for yes say aba be shemu kena o ama health insurance kura no say ko nanim there be mama case dey no ye for chronic diseases e bi e be hia surgery sika ebe komu ne so na ho na be support na ho no abe support kakra but the insurance for the alcohol there be but say ye premium no so obe say ye tue wa na na ye ntia anka ye adwuma te se okwa mi se ko OPD ho na eso no kwe na me ka chiro insurance na asa enano ye wo me kan kire ye say na ye kan ye wa ye mfa insurance nko me say I paid for the consultation. Me ko hu doctor na enye adura ya trauma mi o. O ko hu doctor keke no. Me ko hu doctor na maka me hawo atre no I paid. So we hu. Enso ye tua insurance. Enye private. O ko to ade wo supermarket ho. First clinic. Mo wa kan sem no. Ba o ko to ade wo ayi ho a supermarket ho a. Ye ma wo receipt no a e ya hwase ho. National Health Insurance Levy. Yate. Ade ko It is a say no mo hwe insurance no emoa wo mo nka na ehu se ye ni bi but se wo bi na you literally pay for everything na eno no onni bi kura nkeye ena no na ye sorry bi wo ha na penyi a woda health insurance na no say one of the districts no o say e wo mu se sa ade ne wo ho de but as say no service providers no intentionally healthcare providers no intentionally one more charge illegal fees adia insurance cover no yes and cover fabi aban wo ehufodie sanse service provider no mean defend them yeah illegal into mean defend them but on the other side while you are providing services normally and our first month we etuano on the 3rd or the 4th month ebi o wa 6 months am I aban ni claims enti onye den wasan fa nuro foforo dia begu facility ho ama oni a oba nso abenya bi enti na chese kwa ba besi aban no ya ha adwini o ha adwini ma me fa we ye wura kan reti wo anope ma me di we wa abuntie ni yi ayi okay senator Ned nwoko wakasa wa na Regina Daniel school na me pese me baba ya ni okay so na to so nan what to nsia SOMPA FM abi kwa so ni a chronicle de ba ye say Regina na your 4th wife enye no kure papa ne kura aka was say she's my 6th wife into opa wonko bi say num no a na edi nanim no say o de nsa aka obi ana afi ye hwa de wa hai mema no nyina mfama so mfa me ha mema no na ma no eni wo madanse okay Ned nwoku awo ye senator o se o ware ba ko a te se ne ogina onan ba ko peso o ware ba ko a nti apam wo deficit papa Arias yes o se o ware ba ko a
te sɛ nea wogina wɔ nan ko so mframafo a wona wo korɔ no nyame ne nka afutuo we die afutu bɔne oh having one wife is like standing on one leg afutu bɔne Ned Nwoko on Crisis with Regina Daniels. You see me say ewiase no just do what works for you. Okay. And do not impose wo beliefs ne wo values no memfa nkɔhye obi. Wo na also wenya wusika. I don't know the reasons inti a ɔware ɛma bebere. Said ebe ya o betimi atu ohia. Menim say bia sika no wontimi ni. And open crophobia mama bedi aboa no a I don't know. Ye won crofo so a wo mo yire no mo ya ba akopɛ. Nanso abrabɔ no kora no ekoyie chen wo a waware sesene enso no. Enti no so abrabɔ otwa ne mpre. Na wo so ware wa ako a. Eti se ni ogya na. Ono de wodi kura na ye ne de. Ye ne de on san kofa bi nka ho. Na agya ni mai o so nyini wontim na kofa na nka bokashi. Na ya agya ntoa. Si wakasa o. Oh, okay. Wakasa. O de ne. What senior high school nkwada no a. Yesi wo mu ntwa mu tiri nyu no ono de o mo nyanjo. Na ho ne o tro ye no. Aja de Cambrough no. Could create. Or say allowing SHS student to keep long hair could create job by setting up saloons on campus. Hey. Wow. Nana ye presidential staff o. O man pani akachi. Hey. Saloons no schools no na be run na say individuals. O me chire mu yi. Eja de ma tie for me. Yankwa ma no so. O de ma me for ye pedicure ni manicure nyina o. 0260196064. Ensem we de atwetwe aso. Na wakoro nka 0260196065. Ebiana sabre ya apprenticeship program no koso no wonu ma ekwaje ntitiye adwuma no na aba no kwan bi so na eho no no so mo fa nko bi esalu wo kam no se etoda ase ye hu ani so no nya se bia boa ne ye boa wo ma me hwede ye gina hai udi ni bia wo frefi. Hello. Udi bia frefi. Nyame hu ye mobo na we. Oh, nyame na from the account na yere eni o ma pani bi amba ya boa me. Oh, ye de ye sompa no fa de so so na ensipe. O kan sta na te so an kan ni so ti aka. Dai to so ti ama mo bro. Nya ka eni den before o me to ti ama. No kra yi tia wo mo bro wa asem so. Ye nkwa no pe. Ye ma ko ni bi ti ni se da. O ko ni ye po ma ba so ko mo di maka. Na efa o ko ni ti ki fighting young secondary school and Allah. Kuba as a Muslim fa, o ko ni ka ti. Ko say ye ma ni aya adia ye fa e ma no in ya ko o ni Muslim. Sai ni wa ka ye se o bi you get clearly for. The idea I want to see I'm for now I'm going to come. Almost yeah, almost the job. I can't come on. Yes, and yes, the chum thinking come on you that you're thinking the twat, don't think. And then do what you are. Tell it, the almost air, almost a brown thing look here. You need more make you come out from you. Come on. SOMPA FM. Your mom and not the entry. Your papa can no for I want to see papa. And I'm not dollar. I cannot tell them. I'm not going to let you. If you now are thinking that. And 24 years, therefore, you have to know more than it's short. I'm going to tell you to you. Or many. Government has come from here. He said, yeah, I come from Obi ejina so da. Udi ni bia o free. And then I get to be to us. Yeah, get to us. Mo
Ẹjẹ ni mo ni mi kasa fi o kan ko beria. Eja yenti wa no pay. Yo ano pe device ave shi akan ye die. Na no fa ko ni so na yentia number 2 ba champion incoming president. And I come in national chairman this can come with so ba o national chairman. And yentia Tesla. One de bia me ka se na the food in Pamro Abrikumano also by you for Ganaga and I had Yatafia Mame. Commercial organizer. I school would you know but a training you want to need here. Maybe Sabi go school with you. That's how come not be in the you start who you will be an enemy. Because will be a will share the idea. I'm going to come in my name goes out. So I saw from one day. And he come and work here, good and I've been going to Yabana. And I was one here, a teacher giving in a about the woman catching that you know, That's it. these are woman can say, aha, you got time to check out the tradition and the which is a look. What's the M1? No correct. But that's it. And oh dear, we didn't be out free fee. It's some part and answer to you. Probably Frank can organize. Oh, Jennifer, you some pioneers. I'm not kind of pay. Yamia, who are mobile. They are mere. Don't remember them for 10 a day now. You have a cat before. I'm going to say this I might make that penny on board. I think anytime I maybe tell you about Tampa. I'm telling you about now, we will see them get that organizer. I mean, get that some move on. Remember, then get some back out. It's January. No, we do not ask us to be. How about it between the above? Running count, Papa. I mean, you're the next thing I understand. No, no, you're just. You might know if you are. No. Ah, but I said, Ghana for say. Yen church last day I can see no whatever I can see no member is showing like no. Ampa. And obey presidential papa and no sit on because none of that's on the tea. Then you obey and you obey no tea and no accommodate and when it is it's an all kind of effect. Naka and now all the grand can say and Mra school no yen send some way had the same be had to salute where I was school. Where leader? That's no leader. It's best to Ghana for that. Everybody come in and I don't go who is he. And who has got some quite a man. Oh, and now no kind of pay. Me and Canasa and yes, so open it here. Sompa, trouble. I'm sorry, you look at my Miniano. Sompana, Yakasa, if Yakasa can set here. Let's think and see it, not some quite one. What I said, because we'll be on look at it. You ain't tell us the into a subject in your life. You're feeling that you. You're like Indian Shalom. No, when you bet your question and what did you not repeat the combo, and never can ask the way as Papa. How is it them? But that's it. And oh dear, as I'm paid here. Would you be our free fee? Make a selfie. I cut it down. The film do they do? I cut it down. You too. You what just double at your go. Pasompa, a training. Someone that's my. Mommy, hey Papa, Papa, can I answer your friend and to come? And for Adama conference and say, yeah. I'm telling you, Maniac. Now, yeah, what at that? For instance, also the better. The Guadabian for waiting in Kusu, Uncle School. The Portuguese is our and you're going to Sir, one already a bebo one wafer. Me da same. We didn't be our free fee. Within Israel, if you prefer Catalan. Israel or do you want to pay? Ghana for a poda, you didn't send it to her. Only be a fever. Well, Minister Lacan brings there. And to the after a month of King, you go who they are heading. Or more than the school rules, no breaking in Kakan. Mokofa a profi, and your Madiaba, more cassa a PIA. That's a year when I hear that. Mother so petty. You did really, we, and you have quite a traffic against your family. One pension go then come to us what the other boy, I'm 40 and 6. Opening city.
Fui nanka or we book that fuel, Chawu, Fuela, Yabet. Let me say, Yapan, this is also more with the class. Okay. No, other day, the class is a cow about. I think I shall leave the school to do family. A 3 year the other. Yaman come. But I say, wouldn't it be our free? You did the Bismarck, but I wish Bismarck into one pay. You did kind of my more some part of your phone numbers in Chagana for you. Instead of some more down there. My power was an insurance, I propose another fan of the discussion with you. And they and 24 o'clock rolling in a forming now to be discussed with you. Then when the other man did the man on the head of someone. Opening, obviously, the lab for. And so next, I'm not iron. I got a bit like the demo. Yeah, everything on 6.5, and then divided by 5.5, and then 50 million. Or that in the dollar, I go for an area. Yes, possibly. Minia, some fire more brown to a said by ya estimate MSS issue. My issue in your day. You want to Ghana. Yes, possibly. He was so. Obi a rasta, so you're for banana. Master Muswat, debut. Obi a rasta, so you're for police for all the systems in Fano. Because I'm running a day, tomorrow. The same brother here to we go police and a soldier or what I won't channel. Yes, and after it goes to say a collab school, I will say unity because we are allowing unity and open the one I don't. Governor of the university, I can do unity as an hour I won't tell you another school. What did that? Because all order, but they are open the way I can do because it's oh, it's a restaurant. I'm not no school on my issue. Say by a because when time. Oh, school or Sakulan, you have a point in the hotel. No, correct. I don't do idea. Or not somewhere, all kind of. It's very serious because when you did. But I said, we didn't be our free. But I'm afraid we can't from Marconi. Marconi, and you. Your Medagma Papa. Over here, the minister, I cannot. I can see a detail. For no, I wasn't say, and yet, and what it, what I said, the Emran is the would be so. Almost a young man, for Yakadakura and 3 million. If you are a on 23 million and could see us on Coba, and this Yanka and Koyi, it's as a baby at 3 million. If you obey in 3 minutes, then you man, or you know the coast school, or real school one, 3 minutes at all, and you know, you're betting iron. I think in this idea with a yes and one direct, and a one can go to Yenny, say, everyone here. Yes, one will be a unit because they can work soon by and start the Obia, of course, I can use to a unity. I don't know if they are not to talk about a month one, and why I kata. Young Yakata, and I say, you are every in Yakan only a time. The moment I'm from as a Marania Yuma, Nagana, I am from Marania Yuma, young from Marania Yuma. What are they? I don't know, another man community. So will be a local insurance card in what the far. You see a deal or you talk to you can go up on with the Kennedy and one for private hospital. Common Yaya, you man, is done if you want. Let me be a cost of a pay. And then dancing around people usually honor, and you're my theatre. Over a year, and you're also making Yayan in one by you. Then, of course, I want you to be if you only a year, no one young as some I want to the But that's it. Una chatro. Be a casa free nuding. Good morning. Good morning, sir. We need to share. We can say free cape. Into free cape. Opening patch or more or more by NDC and NPP. We station one and no Jamoka. Some by many Japan, dollar from there. Almost please come on, no owner in Jamoka. No, correct. I'm also more the Abobra. Mama make a guy jump on SOMPA FM on electricity bill on your BPR. That's I'm that we are more convincing. Okay, Alpha Tabby name because MPP channel. That's a right to be coatimota. Correct. America so you are. That political parties, yeah, sorry, and you don't know community or the and in the end, I did be cautionary, and can yen just said that
enso be kwa no na kwa ababesi e so bio da pa dem security ya ye be ya say ukokanta na se bia ye ba chiwi onji na na ja say okokanta say so mo ba pa obi a na okokan da ba kina na oh ọtọ wọta west wọn onya sikeni bi no ọno so yan twa mo so mre no mo gu mo nkonta me da se ewo ika na mo di project ni ade no ni hu ne kwawo mo da se bebre ya da se ene odie ye ko na ensema e ba Facebook no so no ye de atoa na ye de wasi di hasha safo kantan kansa majo ayenko na ene eye Lance Corporal Richard Nana Akwesi Amponsa Lance Corporal Richard Nana Akwesi Amponsa oyesrani o sharing live okay ewo from Mantemu o se o 66 Artillery Regiment Volta Barracks ewo ho ene eye na woda enti ye de awoda pasronko ma Lance Corporal nyame enhira no na onye no kese onto ne nkwane mu no nyini mfiri adomu enko adomu Jeremiah Simpson so ese yemfa glorious birthday Emma o last baby little sister Sarah Ama Simpson baby last Sarah Ama Simpson ene na woda nti Sarah unua bema Jerry o ha adwini ye pa wo se yenka nche o se nyame nhira wo na onye o kese o ma ahoden na afestese yensan en celebrity birthday no ebiem ko mensa pilatu de ne de aba wo se Ghana yehia akomkire ne mpaebo se NDC fo eba aban mu adwuma ebi ne ho ekomnko na eku omanfo wo se special greetings enkoma Hajia Safia Mohammed next NPP National Women's Organizer hopeful ena afen so honorable Moses Abo next NPP National Organizer hopeful ono so ne de ya wode baaye eno no enti apam emi se messages no yedi ABC hanom se na ya so ya kwose yewie safo kantanka eba na mmom ochina nyame ye yadomo a ye nyina ye hia e wo Kaneshi market ne de sompa obi bas no abronti boabo ho ye be che niema ye ochina fiada ochina nti samre nka Ghana today na ye de brew e wo Kaneshi dwam eti make a date na fa ho e be kan na bibia entumi enko to wo ho na e bi kan FM for na ba no wabusa se sompa na sa pepe enye sompa na o se ochina ye ko ne de hasha safonsa na emom Pepsodent case no unyama wo mofra na wo mo da achena wie yo